Bathokozile abalandeli baBabes Wodumo, igama lakhe langempela uBongeka Simelane, ngenkathi-ke efaka sona-ke isithombe sakhe lapha ku-social media. Ubonakale-ke nezihlathi ezinkulu okuveza khona ukuthi impilo imphethe kahle. Kwavela-ke futhi emavikini aphelile ukuthi kuthiwa senendoda entsha. Lo mculi-ke ophinde abe umdansi, izinto bezingamhambeli-ke kahle kule minyaka ephelile. Waluza-ke nomyeni wakhe-ke ngoDisemba 24 ngayeka unyaka ka-2022. uBabes Wodumo ubuke ngathi-ke izinto zakhe-ke seziyamkhanyela-ke futhi ngoba kukhona-ke namavidiyo lapha ku-social media ephefoma khona-ke kuma-festivals okuveza khona ukuthi impilo yakhe isebuyela-ke back to la yayikhona-ke ngaphambi kokuthi kudlule yena-ke umyeni wakhe.